Mawlai Sports Club kala kerthiau muli ya Kalangsning Football Club da ar la shigol bat kala Rong lailak Tyngka na Madan Polo haka laipau terik unailor kesngi bela penkut bat penwai no ya Officers Choice Blue Shillong Premier League arjar arpwe arajar arpoar. Ubak bantai dor lingdo menteri kampen Roy Sports lawan kenjut keti kino ile akai ke champion Mawlai kat ba upyush day bat laksha jet bora naka Officers Choice Blue kilapen kam ya kesong pisa lailak Tyngka haka team Mawlai. Usamla Eugene Lingdo, MLA President ke Shillong Sports Association, ula penrem da ke jingdon jeng u hakani kesengi. Ke tim langsning kelawan balai bat karang da jet UFC kelawan baar bat rae kesong Shillak Tyngka. I take this opportunity to declare the Shillong Premier League 2022 it's closed. Thank you very much.